Kani kare ke Dudarshan Meklaya ban ngipian subhai pi barok sekene to kubor mentaka janmit shoban paji kubor ke babnya in pechwai ki mat bakong san. This FM community radio is the first of its kind in the state of An penlong yang jingtap vote sekalok sabha ha ki nyo tali ki wat ka ban sedang naru ka khandai trik nai banwan ka jing nyo vote kan long ha ka sau trik ujelew menta usnam ka jingtap vote ka benta ki artli ki syuki sekalok sabha na meklaya kan long ha ka wat ka banengkong ha ka khandai trik yayong Penbenak Election Commission of India ya ki tarik penlong ya election seking dor ba thwan jing ki jala Arunachal Pradesh Sikkim Andhra Pradesh bat Odisha Ya peliu jengmut ulat ke Jelam Meklaya Upagu Johan baru Additional Director General ke BSF Eastern Command halau ke Songsingan yang poktan bat pelaj nuthok kot kasih ba Daniel Stone lendok ya kot jung ulai ke teng ayu ngin le ajing em batang sisien Bangladesh. Ikubor ke babnya Election Commission negasngi ke penbena ban sedang jing tap vote ke bentak election hadu nadu ke kendai teri yayong hakin nyutli ki wat bat ke jing new vote na benta baru election ki bakan top ki election Lok Sabha election sitting semoy bat election saking dorba thoan jung jalaan pelang ha kesau terik ujelew ke jing tap vote na benta ka wat ke banengkong ha ki spa artli constituency ke Lok Sabha an pelang ha ka kendai teri yayong kawat ke baar kan long ka apun riu terik uyayang nak benta ki prop kendai teli constituency kawat ke balai kan long ha kan nyu terik ujemang nak benta ki kendai pesau teli constituency kawat ke besau kan long ka kalai terik ujemang nak benta ki kendai pun riu teli constituency kawat ke besan kan long ha ka arpu terik ujemang nak benta ki sau kendai teli constituency kawat ke bahan riu kan long ha ka absen terik ujemang nak benta ki san pun teli constituency bat kawat ke bahan nyau kan long ha ka si terik ujelew nak benta ki san punyut li ki constituency. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी. Ya kajing itap vote na kabenta ki artli constituency ha Meklaya kata ke Shillong bat Tura constituency en penlong ha kawat ke Banengkong kata ha kendai terik uyayong kat bai kajing nyo vote en penlong ha ke South terik uyayong. Chief Election Commissioner Rajiv Kumar lo penmna ba en penlong ki election Lok Sabha ki nyo teli ki wat. Da kajing pemnai kita tarik jong ke election la pentrikam rumar ya ke model code of conduct ya kajing pemnar ke benta kawat ke Banengkong jong ke election en penmi ke arpo trik ulber bat ke tarik ke bakat do ban tep kerteng kan long ke arpo trik ulber kat ba ya kajing bisyari kot kisla en pelong ke arpo trik ulber ka election commission ne ke sngi ke pemnai ke tarik na ke benta ke election saking dorbar thawaan jong kat tu kat ni teli ki jela Kesemua terekam jangki yang dorba thoan ke bagian top ya ke Andhra Pradesh, Odisha, Arunachal Pradesh, bat Sikkim kan sakut hubna jelew. Ke election syaki yang dorba thoan ke Andhra Pradesh an penlah ke khatlai terik ujemang kat ban ke benta ke Arunachal Pradesh bat ke Sikkim an penlah ke khat kendai terik uyayong. Odisha an penlah ke election ha ke artli ki wat kata ha ke khatlai terik bat arpo terik ujemang. Ke election siteng semoy na ke benta ke arpun ritli ki constituency an penlah ha ke jok ke por bat ke election Lok Sabha. With 175 assembly constituencies, these are the simultaneous elections to the parliament. They will be held simultaneously. They will also be held in the same phase where the parliament elections will be held. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी. 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन, 29 अप्रैल को date of poll. Kumsi benta ban cim kia ban penyajan ya kejakan nang kendong da ka ba ajing tip bat yai beteng ban ai kubor lor kimat ki Donkam ke North East Center for Technology Application and Reach nektar hapokat nat Science and Technology ke Blabo
ya ke community radio station CRS ka balai ka tengkum ka mau kan raw 89.60 FM community radio ha ka snong jongsha ka badan hapo mau kan block east ka sales district Meghalaya tung ni pai sa kini kubor ka FM community radio ka dai ka banikong ka jela Meghalaya ka berkentup ya borok ke Jakarta Kendong ha ka balak ban sengap ha u Prab khandai 0.0 MHz jong FM band haki radio lani ki mobile phone ki jong phi na ka benta ban yo jingten baki khubor halor ki program ki bayadai bat ka puli puthi ka kot ka khia ka rap ka riang ki jingruai bat ki wei ya kani ka CRS project ka bai tingka himarwei da connector ha ka jinglut ka ba 100 lak tingka bat on peniat da ka dabar snong jongsha. I would like to express my gratitude toward the Nectar of providing this wonderful radio station for the benefit of our people in my constituency. We will keep working hand in hand together so that people can reach out to this station, radio station. Ya kani ka project ka ba ka jing thu ka jongka kalong ban pet kup bor ya ki Jakarta nong kendong ka em lang sa lang pat kan tie ya ka yo ka kot la ple da MLA ka mau kan ro uba banti do ling do ha ka ba ula pen pau ya ka jing songo ya ka nektar ka balas dang ya kani ka project ha ka constituency ka jong u Chief Advisors Radio Technologies US Das ula pen bana bala shempor asnam ya ki ban pen urlong ya kani ka project Open paru ya ka jingkerman baki nong song snong kinra syakmat bat penne petsa ya ka nega project. We dreamed about having a project which we can deliver to the community. We have so many hidden talents. We saw this beautiful performance by these young students from the school. So that is one such platform we thought that we can give to the community. This radio station, I hope you will be able to use it as we have dreamed, and it is your platform to showcase your talent. Kani ka project ka khmi lenti ban ajing rap ban kenti ya ka rap karyang ka kamai kaji kinong kendong badwanra ya ka roi ka par hakisnong kithaw hakaba onmentoi palat chispa tuli kisnong ki ba kham ngai ki ba dan kumba lai thosan hajar gut kinong snong hapo ka makun raw block bat ki Jakarta Marjan. Bureau report DD News Shillong. Ulan ke Jalan Meghalaya Pagu Chahan ulaya Pleu Jingmut baru additional Director General ke Eastern Command ke Border Security Force Uravi Gandhi Raj Bhawan halor ke jing shong shnganya po ka than ke jing pahara khapot bat ke jing trelang preng ke BSF bat ke sarkar jela ulat ulabanjur halor ke jing trelang ke bentak ke shong shngan jong kinong shong shnong na kaliang jong ADG ru ulapan pau ba ke BSF kan train ke bentar ban wanra ke suk kesanya po ke jaka khapot aka phang mi ngi bat kalong ke belak loy bani trelang bat ke sarkar jelah unong thok kot khasi ba Daniel Stone langdo ula pelaj kot jong u ke belai kerteng ayu ngin le hajing em batang shisin ha ke snong rajai Bangladesh ha ke sing thok ding ha plau yeng jong sim ke himanong Stone Wycliffe sim bam kwa dua rublei ya ke ni kot la pelaj dau khon ba he du jong sim Wycliffe bam kwa dua rublei u Andrew Joel Solamar Ubadairu Organizing Secretary ke Bangladesh Indigenous Peoples Forum. Haba ajing keren kumukong san uba Andrew Joel Solamar ula ang bakan ke kot ke keren sepang kisau tali ki benta bakong san bat kata kalong sepang kanyam ke jing long nong song snong ke jing shida bat ki riulum ki bapelong ya ki benta ha ke jing im jong ki brio ki baman la ke sngi. Ibala ya don la ha ke jing pelaj pat ba ke kot ide ikurim jong ipa im Wycliffe sim ibala don kendai pulai senam karta ikong relimai Solamar hakabe de bat I lengdo kajing pelaj ya kakot ha Bangladesh kadai kadak jong kajing kersan bat kajing amesim ya kipat kasi kwesong basa ha Bangladesh hakabe pat na kajing tmu banrat dingkong ya kajing pang tuberculosis kum kajing kersan ban penyo ya kajing bam batemet na kabanta kinong pang TB Hariboy District Office jong ka District Tuberculosis Officer ha kajing ya trelang bat ka Nezone Pipes and Structure NTL Steel kelap penong ya ke program henden ke sengi ha Civil Hospital nong po bansam ya kisong jingbam ki batay na kabanta kinong pang TB kumba ar penyong kinong pang TB kila yo pdang ya kini kisong jingbam
kajing tumu bangsan kalong ban kan tewe kilat pensyai padba padang kinong song ke Ribhoi district Sepang kajing long kit kli ha ka barat ding khong ya kajing pang TB ha ka than ya kan sinjam la le rengkat kajing tumu jong ke Pradhan Menteri TB Mukh Bharat Abhiyan ka bade kajing sedang balale da ka sarkar pedang ka ba ang not ban penduk jaj ya kajing pang TB ha ka bakut jostem arhajar arsan ka All India Children's Educational E-Content Competition kala penlong ya ke Central Institute of Educational Technology kala poi sa ka bakut mentagasi haga khan rutrigul ber ha neri campus hanong sder umyam ka e-competition ka dai ke national level e-content competition kabala dan jan news pa khanai news pa san pho tam kinong ya simbanta ki bakan thum ars pa ngot ha ka audio palat sispa ha ka immersive e-content bat saus pa san pho ha ka video bat ki animation layop tiang ya kajing simbanta na ki apnyu teli ki jela na ka ba day ban long life hundred teli ki jela bat union territories bakan thum ya ka jela Assam Arunachal Pradesh Manipur bat Meghalaya kumba praproi teli ki kusnam la sam rengkat ke pisa ka bakot kumba kha san lak tengka Menteri Kenat Puli Putih ke jela rakam sangma ulalong ukong san ulaang ba ke e-content kan kan tewe ka rukam puli jong ki khana bat kum ju ru ka rukam aji ka jong kino hikai our skills, our ideas. Intervention technologically, e-contents will definitely enhance the learning skill of our children and also the teaching skills of our teachers. Ban kan tewe kilat pensyai padba Sepang kajing kongsan jong khlai ya ka kot ka khia jongi bat ban pendunai kajing ta jong kajing pang khlai bat kiwe kajing ki badan jia dei lang ha ka leng ka perthei la rakhe ya ka world kin ni de ha kha satri ulber ha ka University of Science and Technology kiling khanapara Ribhoi haba ajing kran ha ka ni kajing rakhe ka bala ai bala ya don lang diki samla pule bat kino hikai jong ka ni school ba ha NKC State Auditorium Dr. Sarbas War Saharia Provice Chancellor ke USTM ula kedau ya ki pratli ki kendon ki bakong san ban yada na ka jing pang khlai long ki bashat baklan bat basmat basting long ki yada barabor ya ka jing don jong ke sini hagamet mi man la ka por ya ka blood pressure bam ki jing bam ki bakhoj bat thau ru ki jing khia di sibun ko amde bandi duma amde bandi kulmar ya ki dawai kuli bat de ban le test nam ban yada yu khlai lada kisnu thu ba ki don ki jing thut hau klai again to our basic idea is to educate the public about the danger of having kidney disease, how it can be prevented, how it can be detected early, and of course lastly how it can be treated. Now in this situation like this, the treatment should come in the last because our aim is here is not to treat kidney failure patient. Our aim here is to how to prevent so that they do not have to go to that stage where they need a very difficult and expensive and complicated treatment like dialysis or kidney transplant, which is not easier said than done. Mentang ini pe ke jinglong jingman ke simdang hanong ba shlong. Ke jingset ke long apply pen degree Celsius ber ke jing krea ke long khat a degree Celsius ke jing singam ko hau ke long sopun rino spa man step but life kendai next spa janmit ke la bandan ke jing hap slap ke ba mula hakikat tu ke ni ki jakah. Shua ban poi ke bekut jong tok bor ngi pe biang sai sen ki mat ba kong san. An penlong ke jing tap vote Lok Sabha haki nyutli ki wat kaban sedang nadu khat kendai terik benai banwan ke jing nyoi ki vote kan long hai sau terik jeliu menta usnam ke jing tap vote na kabenta ke artli ki syuki Lok Sabha na miklaya kan long ha kawat ke banengkong ha ka khat kendai terik uyayong Penmena ke Election Commission of India ki tarik ban penlong ya ke election seking dorbar thawaan jo jela Arunachal Pradesh Sikkim Andhra Pradesh pat Odisha ya peliu jumut ulat ke jela Meghalaya Upagu Chahan baru Additional Director General ke BSF Eastern Command halor ke Chongsinganya po kathan bat pelaj unong tho kot khasi ba Daniel Stone langdo ya kot jong u ba ai kerteng ayung le hajing em batang shisin ha Bangladesh te porlok tung le pois ku ko jong thok bo jong em ta ga janmit
hadu bani cembiang bat pi la syai kesni keblai pi barak